Musiaise wendini wa kilungu cha Thambalala valatende na kunena tia yolua mali na masponza na mipango ya kando. Valatu kule mipango ya kando ni ya ile kunewa mali ya sponsor kana mali ya mundula mekala na siaimwe edhiwa ni Atiwa ni thayo. Na ende usuni wana nyelati na uwa utumani waku kana au sunge waku na utumendeni wa namba ili 3 na itukudhati kwa hata utumani waku na kuvikia na kusoma na kusungia makulio maku. Mundui Catherine. Tena mbuyu mwone we unayetenge waya edhiwa pena siana no itedwi na ende kule yako kwa kune edha siana ino itedwi na edha siana ni no idhe siana ni kamwe kana twili kana tuto kana tutano na kibeti ni kimwe kibaduka nyoke bane kibeti kiki tatedwi na ikimwe na siana ni mbinge ne labunase kana siana twice ni innocent blood na ndo ilotesa ndakame yaku nundu wa undu maybe wethiwe eni ndakame yaku wethiwe nayo kana waseye na maybe na mpango wa kando iyo ni damu yako lakini mpango wa kando kibeti chu nyasiana ni wethina because she knows the truth ni wese we mutwanu ni wese we there siana si bando ni wese muka waku ni wese ona umo wa muka waku niki ni chao kila kiutuma enda kulikelela musi waku na enda kulikelela mutwano waku nundu nilo no likelela nilo no kwatana na muome yaku chandi yakwa nangeka kwa chao kwa mutwano waku mundu muko mautede nundu ni wese ulagwo na ni woto lete chao muya waula chao waulagwo kananda ile kukwatana na mundu wena muka azin mundu utwanite ona Biblia leto yanga ini lete na emetite kiku Nondo Biblia yetu ya ala ele makwata nwa mundu ona wibanda keke ata ndakamata nanye na edhiwa peundo na wiba paikindo na kimocha lile kumata na nyate chao ateke ku jina wawe mpango wa kando walikelela mutwana wa mundu Biblia kutame ata chao takiku na nocho kitumi ukuona mabinda maingi mea yangai kana mea ya serikali ndi favor siana nundu siana sio yesi chao ina nae lakini we mwene nyawa siana we nanae nundu waenda ulikelela musi wa mundu wikita ata owisi waenda kuodhothea thina kwa mundu owikita ata owisi ndu isaumbia kana mundu au kengie ndemuka mtu naita maybe au kengie ndemuka na ndu isaumana kana ndai chao kana ai chao aimuka nawe mwene ndu isaukengwa kuendemuka no chunguza ko muingo na muingo ndukatia wandeke ukamana niguo mundu nde ungenga niguo ndemuka na notikalanye lakini ni wana kanena muka no yika madharau uende na ulikila musi wa chao musi wa mundu alametho ikibetichu chaya alametho ikibetichu azin checha yake lebindan aula toke ta koma no wende ana utungi wa chao no wende ana utungi wa kwaku nasia siana ni suwe wanundu medho ni mangai ni ndakame itena mabitio lakini we mwene winya siana nuwe wena chao wena mabitio maodhie lela musini wa mundu nikana wothe chao nduthi no yothe athina no yothe akinene no yothe maundu maingi matona kwithwa nthini wa musinundu ona muka wa mwene o wa mbui abo taide ndio umanyathina ulonu kuona wina muome na nundu wao kuyida chao kuyida nduthi muome atenda ukondwa yulwa mpango wa kando kondu wao serikali nekienesa kuvitukithia maundwa kana we mpango wa kando we wae maitethia chialia tene wae maitana tene au moime te muthukia muthangani kutuima paikindo wisa kwandwa na paikindo wisa kukulia ae kwandu maitu alamu kweteki tani sainacho kiyo mutedia nowe withina nowe weya nowe we kala maisha makwelila nondo lifestyle inailie ilawe na mundu tiwe kwethaje ilie ila mwatani sia maybe standards no ketha sina yolo ilo na inake nondo mavesa ena maingi lakini ila mwatani sia nowe tiwe kwa mananaku unasuka wake likuwa mwei utaikata utausukwa kondu wao pandu ba uthieyilela mume wa mundu anakemekwe mendaka twawa pandu ba uthieyilela mume wa mundu musi wake uomboke wete nduthi nyumbani yake boya ngai au nenge mutindania na mutethesia more especially mutindania ukwailete na mutindania wa utuma dayo wa kwithwa na muwe nundu nasia methoi mamundu muka
uyandini wa mutwano nundu wa Mpango wa Kando ngai ya mono ya sasubane ne bindane ya wiba no isa wiba nundu ukatotha kila wabandi na indi mala maingi ni withia andu asume jumila cia ila mundu watutia ukethia uchamai wetete maitha ama awetwa kana mama nithanwa kula kwi family swingi wisilia kutona kwikwata mitua isu ya andu kwiyumilia ila mundu wetwa onangi ni matanda cia undu ukethia ona mututia nde mbothi kwa uguo tambite kumanikana itha bese na sibuike kwa DNA ethani mundu mukosu anekala nake akamanikana patona kwikwata ukethia maundu asu mainethiwa ila andu matutia nibo wenda unena na musiaisi sai na sei ni useo undu everyone waguo na mundu ume no wa muye kwikalanya na Mpango wa Kando mumelie na mwebe sinula sionde sibe awa tabia muka wa kwatike athate ekyondo keka na nundu mundu no wa muye kwikalanya nake muthe na mwasie tene bebinda withia kila mundu wonde ni wisingania ibetisia nata ile ngania siane 10 nundu nituonete otondu sio mbua wetha wangu ile nituonete mathiko mayunga mabangiwa kila kindu chonde mpaka programs ya tumbethwa but ile 2 days kuitwika mutumeo wetiwe na kana na ke muingo no kakatia wandeke kakoka kana ke muingo na kaende na exams no ketela kamine mutiani na kayisa kwikata na kayisa kuka in failure ya aume maitu na tiyonde aume maitu alama kwetie maundwa na tipo ngwenda unena na musese sio mbwana sei ni useo muno the one wa mwa kwikalanya na mwana wa mundu mwana notola waku mumelie amanyikane mumelie kwandu menyu kwandu la musiani we namo kwandu wa yenyu kwamba yenyu nikana amanyikana ni muka wao ni muka waku nondu kwika kwa mundu ola wa mwa kwiko oyekwa nondu nituonete andu ni maende na kuya andu ni maende na ubanga mathiko andu ni maende na kwika na babe mundu ngi waungama na maungamia na sakutekitwo na nona kuyithiwo kundu wao netha ndiminilla na witina nasia ni aibo nene andu mekwivaka mundu ina ndaya ciake mundu ina nguma ciake uyiwe maungamiwe nundu wa Mpango wa Kando mina naitene ethandu enda isa utwete kithina mina naitene lakini etha no amuye kwikalanya nake eka maundu ala mailile kwikwa na nikana kwithe mugu either mwende umwebe mtheo uge chai kwa ambayo no imu announce officially kana ni muka waku nundu Mipango ya Kando ni yetie mathina ni yetie maweku ni yetie kio ndini wa musi na ibinde landu mande na kuya manewe mugu na muno mugu wa thayo kuikethiwe nduthi kuikethiwe kithina kuiketha maombo ku ndini wa misi ni yanya twaile ulinda na twaile yesi atene jikese utwete itausia yaso itavoa siango nundu wa maundu twaile tha twamatangilile tene tondu laba ilite na twasi Mpango su kana sponsor su no pesi ndo na nengete mwitu kana kibetikila manekala na semwe na icho kache soma ni kana kumbe nganya besi yake inaenda abana ni wale kubeno mali su ni andu mamusi andu mamusi mwimese kila mwisi cha mwana we nusu tutie nundu ethi wawe mwene niwe wa munengie ibindela mekala na semwe ndo ile leo thiwatiania nacio umubene nundu ethi wawe mwene nduenda ndoka kwaku kuandua kana kwitia mali kila wina cho na nengiwe ni mume akusu tutie kana mwana we nyusu utanise nake kithiwe kichake nundu ni maineganie na manengane kulama na nengane andu naikyo ndwisima naandika niata ndwisima nea niata ko kila chibo bonikana ndukese kwiyobethia uyisembania na mali ite yaku na sindu ite sia nundu ni site ya mabinda maingi my brothers ni mume usembania na kwenda ugrab kana kuosa ona sindu ite sio mataite ya yutia kila Mpango suwa Kando wanengiwe ni mwana suwenyu ni mume suwaku ila mana yemwe utane kutavya na maybe we saumana kithiwe kichake na Mpango wa Kando ndukati uende iki ya andu maibo ya
mwasia na inangania mwailitha mwamina niete ne kuya kibera mwekala moya tutabia kana kuya ene okula mwekala Plains View mwekala kana Mombasani mwekala kumwitha mwekala mina ne iku lakini moikese kwete nduthi ndene wa misikondo au sio mbua nasia kila wanengiwe ne wanengiwe no try involve wa inewa ekaenda kwiye involve undu ni wako yitia nundu ndo ise maandikaniata matona maandikanie mena written documents kana ne nanganya kana nganya ni wanenga kina ebindani na kana ni maandikana kithaka kicha kwa kimua ini nengetengania na isitoshe kana kithaka cha kwa kikatelembo ini nengetengania no hivyo yevia kusema kweli one title deed amepewa ko ndo naonena kwa yuni kila wanengiwe ni wanengiwe kwa githio mokingi hapo taitha ibawa ibinda ila manana nganiye na kuwe muka wake wisiana siake mwikenda ulicha mzozo katika familia chenye alipewa walikuwa na agreement na mume huyo na mume usuwaku na thio suenyu nimethiwe na agreement na maandikana ona wabo taitha imanaka nini ila mbingi muno utasisi simbithe kondo ngaini atutetene kana twetikilane ba ili unene sibe OBBT nene sibe mundu kugombea pastor bau ene kaibyo nano na lakini kila manenganie ne manenganie na indi nundu ndwatho kwa mainengane ndukende ithocha ona yute bongo asante na ndio musiaise mundu endo kukwatia au kwatia kwislavana indi titha timina kilungu kitu ni kwatikana hapa namba eno 0725 46 5217 0725 46 5217 kana YouTube Kate Ndolo ni mwikwatisa kiwiyo kiseo Tom sio wa mbogo na mipango ya Kando ikalai azintani sei na mipango ya Kando na wewe ndio pangwa sio kama usiudai witie azin undola wako na mandola marile kwikwa mekwetene o announce officially takipeti cha musiusu ni kana kuikethe mathina siana siaku na muome yaku munana yo siaku isobewe andu map masobewe na thayo yende anesa nundu uni wote kwenda lakini mipango ya Kando nithele nundu ndi kwa kamisi ikakombo. Asante. Musiaisi avo ni vota vika mwiso wa kilungu kitu ndikuendea kiweyo cha kwaila tuko mane kwa cha saili ndini wa kilungu cha tuadimwe.